Good morning! We are at Playa Tropical Resort here in Corimao, Ilocos Norte. Ayun yung mga kasama ko. Mga yun, mga extra. Parang ang layo-layo nila.
Hello guys, I catch an omang. I hope it doesn't go away like this. So it doesn't go away. We are when 7. Ha? Madina nga naadalim. Kan awan ti wave di jay. Kumain papangan ni. Mabisin mat nga pada. Yung YouTube dito eh. This is Corimao, Ilocos Norte Beach. It's a cove. There's a lot of coconuts surrounding the cove. Hello! Bueno, may kanon ni Domingin. Sapsapulan da kayon. Lewit ang drugs mo. Sampok na yan. Lukia niya. Lukia 3310. Oh my gosh, very intact. Oh. Yeah. Say hello, vlog. Hello, vlog. Makikita kayo na lawag. Isip na mahihirap na. Agiduan tapi ka na tamadang. Panganay ko ng arot ko. Gin-enjoy da. Kita order tayo latan at sumangpet dan to. Tawagan na kami ito mga dumanganan. Kunada? Dumanganan sa akin. Ni mama ka tawisem. Di YouTube man. YouTube. In-share ko sa Facebook. Baka makita pa niya sa matulog ko pa yun. When? Ngem, may latangam di beach di Canada. Madikto kahit tagdigo si Jaya. Pasada bit. Tapos nagmadi pa, nagruget. Dati naglinaw ti danom.
11:45. Jai? Facebook, upload agad ka. Yes, yes. Na naman may bila buya. At least, Dagjay. How can I end? Oh. Okay. Okay.